baze bakhunjulwe ukuthi noma kunzima bese amakhosi asePhalamende ashaya phosisa isikhathi sokuhamba emhlabeni saziwe kuyenzeka wone qhubeka nowona nje bese sifika lesikhathi sokuthi ugoduke uhambe umanikiniki ithina-ke sifanele manje sihlambulule ngoba ngikhona la emhlabeni ngihlambulule uze bakumukele okhokho bami nomkhulu bami nobaba bami ngiphatheke kabi-ke uma ngibona umuntu ona phambi kwami asilungise indlela sisila emhlabeni bancengelwa yimina kokhokho bami kade bona wena ababe bancane engibancengelayo abaningi abayilungisele ngoba sasuke emakhaya la sizolungisa indlela zethu namhlanje uhlala ngaphezu kwabantu kanti futhi ungamhlali phela usheme ngiyanibona sengihlaniphile eNazaretha kulilanga ngenye ilanga uthi akukho ukuhlanipha engikwazi eNazarethini unye kuphela ukuhlanipha engikwazi eNazarethini ingesathi lisukuma ebandleni liphaphisisa lethi ngiyayikhetha inkosi yasePhalamende akukho ukuhlanipha engikwazi abathi hlanipani njengamajuba nibe mnene kodwa nina nisahlaniphile njengamajuba anisazi ukuthi kwakuzokwenziwani le ekhaya nikhuzwa ngapha uthwe ngapha izolo ngikhuza kusasa ngikhuza okunye kanti ninjani niyolunga makuthiwani ingakho ngikhuluma kanje ngoba leli bandla kulona ilanga ila kulendlu engene kuyona kuqala iGetsemane namkhulu nalendlu engene kuyona esibili iGetsemane kababa ibona abanikazi balo muzi ngiyafisa-ke nina enisaphila ukuthi nibheke ukuphila kwenu nihambe futhi ngomgudu kaShembe kungabi khona ezinye indlela esenidala umuntu ulahlwe khona emhlabeni ulahlwa sihamba naye sisiyomeka abhekezayo ube sevele kadala abanye bafuna ungena la bayibona lento yidli phakathi ngifuna ubhuku futhi abafuna abantu bagade mina ungathi ugade mina uzolungisa indlela yakho uyahamba ngayo egcineni mhlawumbe kuphuca lo mphefumulo wakhe mina ngikatwa amadoda amane ngowasihlanu mina ngake ngaya yini kuwena ngayocela
ngibuyisele evaselini ngathi ngiyagula ngoba uthi ugade mina kodwa uzokucela evaselini uthi uyagula ano siyahambisana nani aningigadile mina lo mphefumulo othathwa abantu abangipha wona mhla ngifika kulo mhlaba noma ngaba khona eduze kwami asebewuthatha ngeke ubani manje ningaphinde nithi nigadeni nina sithunywe kunina ukuthi sinilawule sihamba nani nibuye niphumeke esiporweni kodwa ngeke siyeke ukunitshengisa indlela noma inini nophuma sinibuyisele niphume sinibuyisele ushambe yakwazi ukuthatha umuntu wesile eyibini asebenze ngaye ngoba ethi ufuna ukumkhuculula kodwa mayingakhucululeki kuyamphizela khona eyibini mayikhucululekile bese mthatha emfaka ezulwini lakhe umani ukugezela futhi le isontweni khona into akufuneki usatshwe fanele uhlonishwe uma ususatshwa ubalekeleni labantu abashayana lapho utshwalini wezala bazoxasha phakathi kwethu alifanele bekhona ibhokolo esontweni fanele libe libhokolo kube yimini ibhokolo esatshwa yena into khona la esontweni usibusisenzweni sicela-ke obaba mkhulu noma beshaya kodwa bangayibheki isizini nazo babheke umdlalo bethu ukuthi ngiyamkhumbula lo muntu evuka ekuseni eyavuka nathi vuka ngesabathe ekuseni esabathe yenza yonke imisebenzi kaShembe Gidi kodwa samhluli isono ngoba phela wena uShembe wasidala wasibeka lo mhlaba owezolo yabona nje mawufika lo mhlaba ngelanga lokuqala mawungakhalanga hayi awunasona maka wafika wakhala ukhalela ukuthi usufikile emhlabeni wosizo la indoda izoyibhekela yona bazokufunza phela umama wakho maphalisho mawuyindoda uzokhula kodwa ube indoda ngoba ususesafika lo mhlaba wosizo siyalumela ke lo sizo uzofika leso sikhathi futhi konke engisho eNazaretha kunina ningayigqoki le ngubo emhlophe ningakabhabhadiswa kufuneka qala ubhabhadiswe uvume kumfundisi ukubhabhadisa ukuthi wena ulokhu nalokhu bese kucelela kulamanzi akufake konke lamanzi ucela ukuthi akugeze konke lokho kade uyikona uvuka usumusha ngoba uma ungabhabhadisiwe wagqumeka le ngubo kuzovuka indoda phansi kwale ngubo ayikholwa bese ukhuzwa ngapha esontweni nangapha saphela wena yazi nokwenza uhlali phala esontweni lento kaShembe wathi uShembe ngeke iphele zophela zonke into mhlawumbe kodwa yona ngeke iphele ebani iqotho kwekhulwini ningathi imali la bese nifuna ukusatshwa lana akube khona uthando phakathi kweNazaretha nelinye pheleze umoya uthi ubaba mkhulu maNazaretha nginikhumbuza kade thume abantu sebezi bababili abawona maNazaretha uthi niphumile endleleni yakhe uthi angizange ngayo yonke indlela ukuthi nginibuyisele uzobe nami kodwa ke anizwa
anginazi ukuthi niyozwa ngubani oqhamuka inkosi eyokwenza ukuthi nizwe. Kodwa babamkhulu nahluleka ukuzwa. Nakumkhulu ilanga nahluleka ukuzwa. Nakunya nahluleka. Nababuthi nahluleka baba wazi wahlabela isihlabelo sasinzima ubaba. Emfaka endleleni iniphuma. Manje seliphume kakhulu ke manje. Kodwa into eyonisonto yamadoda. Kodwa isiqalekiso sabekwa kunina, ngiyasemukela. Kuthi leli bandla mhlalonakala ngolibuza kunina. Nina madoda. Noma nina nhlayisuthi. Kodwa niyaqhubeka ningumgodi uligqiba leli bandla. Ikuza izolo namhlanje nakusasa kuyafana. Nkosi kusupha abantwana. Sizovala inkosi wethu ngesihlabelelo 237. Ngiyathanda mina uyikhoza inkosi